ibihe byiza ubana mu iki official isaha ku isaha turagusuza tukagugeza update amakuru ibiganiro ndetse n'ibindi ushobora kugira icyo byagufasha. Ubu rero tuvugana turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2025. Ukwezi kwa Nzeri ni ukwezi rwose gusa nkaho kurimo imvura. Ubu rero kuba ari ku ruhande rw'uwo bita Professor Niga Karasira Aimable, uyu mugabo rero ari ku ruhande rw'imo barabyina insinzi kuko yashimwaga ibyaha byinshi cyane kandi ibyaha bikomeye. Ubu rero kuri uyu munsi tuvugana urubanza rwe rwamaze gusomwa, hari ibyaha byinshi cyane yagiye ahanagurwaho, ariko wenda bimwe biramufata biramuhama kuko imyaka 5 ntago ari yubusa. Rero uyu mugabo reka wenda tuciyemo muri makeya, yamenyekanye mu muziki nyarwanda nk'umuhanzi watunguranye, akora ibisa nkaho bitangaje ko aririmbaga injyana ya hip hop kandi muri style y'umujinya, mu njyana y'umujinya. Hanyuma akagaragara rero atyo kandi ari umwe mu kaminuza, bimenyerewe ko umwe mu kaminuza ari umuntu smart, ukuntu matise n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo byaje gutungurana. Rero umugabo aririmbiza indirimbo z'umujinya, atanga mu butumwa bwiwe wakavuga ko rwose yarabonye umwanya n'urubuga rwo kugira ahantu yitangira ibitekerezo, bitanga rero karava. Nyuma rero yaje gutanga ibitekerezo bya politike, niko twabivuga, akajya avuga ibitekerezo biri ibintu bye uko abona ishusho y'igihugu, mu miyoborere, mu butabera, mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ku bijyanye n'imiterere y'uko jenoside yabaye mu buzima bwe bwite runaka, aho haje kuviramo ibyaha byinshi cyane aribyo byamujyanye mu ibohero. Mu ibohero yahagiye mu bihe bya covid, igihe rero gusa nkagenda icumbagira cyangwa se ikendera 2021, ndetse nawe yaje kwirwara ahubwo yari muri kasho ya polisi cyangwa se muri station yari bosinzi ku bintu bitandukanye, ariko nuko nyine ubwo yari akiri muri akibara kifunga difungurwa yarwaye covid. Hanyuma rero baza kumujyana Imageragere. Umugabo rero yaraburanye, agenda agaragaza uburyo akwiye kurekurwa, avuga ko arwaye mu mutwe, avuga ko rwose ibyo yakoze byose bitewe n'agahinda gakabije abana nabyo. Yerekana impapuro, haza kubaho kumujyana Indera kumupima, haza kubaho kumusanga muri gereza, nimba wenda ntimo davanga ibintu, ariko icyonzo cyabayeho kumupima, abaganga bemeza yuko arwaye. Hari n'abaganga babanje kumupima mbere arabanga, ariko biza kuranya n'abaganga bemeje yuko arwaye. Umugabo rero uyu munsi tuvugana bari biteguye ko ashobora gukatiga imyaka myinshi cyane, wenda ingana niyo wari ufite ibyaha bisa nk'ibye damange byamugwiza, kuko ibyaha byabo byose bisa nkaho byendaga gusa, wenda itandukana rigenda riba ritoya. Rero byatunguranye akatiga imyaka 5. Niyo mpamvu navuze ngo bari ku ruhande rwiwe batekereza ko barimo guserebura insinzi, kuko asigaje igihe gitoya n'amezi make rwose ari imbere akaba yafungurwa, ndetse n'ibyo yaburanaga y'amafaranga ye akaba yamaze kubiha umwere, amafaranga ye ngo azayasubizwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo rero navuga ngo kuri Niki official turaza kunyuraho mu kanya, cyangwa se tuje tunyuramo dusesengura turebe ngo ni ibiki bigenda bite kugira ngo umuntu wabonaga mu buryo aze kuba yawumwere. Ese baba baremeje yuko koko yararwaye umutwe byo bimukoreshaga cyangwa n'izindi mpamvu? Reka tunyuremo gatoya turebe. Yes, urakoze. Ariko mbere yuko twinjira muri ayo makuru, munyemerere ngiye mbanze mbihere update z'imirwano iri kubera hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ni urugamba rukomeye cyane. Nonaha ubu tuvugana muri umugoroba, indi drone yo mu bwoko bwa Shashkane irongeye igabye ibindi bitero bikomeye cyane ku birindiro by'inyeshyamba za M23 hafi n'umujyi wa Uvira. Bari bamaze iminsi igeze kuri 4 bashinze inkambi hano hafi naho bita Kawezi neza cyane, ubona ko ari biteguye urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira. Ayo makuru ndaje nyabagezeho gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma andi makuru ngiye kubabwira, ndagira ngo twihute kugira ngo twite twinjira muri iyo nkuru wari uri kuvuga. Andi makuru ngiye kubabwira akomeye na makuru ari kuvugwa ko leta y'u Burundi yamaze kuba irakara, abacashuro 1072 bamaze gusimbuzwa bagenzi babo ngo bakoreye ubugambanyi Felix Tshisekedi bakamurya amafaranga ntibakora inshingano nkuko bari babigombye. Uwo bita Eric Press amaze kuba bemerera neza cyane Felix Tshisekedi Chirombo, akaba isajya kubagabana n'uwo bita Evariste Ndayishimiye. Gusa ntibaraza, ndaje mbibabwire uko bimeze, uko bagiye babigenza nyine mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ngiye kubabwira. Hanyuma
Si ibyo gusa, muri Masisi harimo urugamba rukomeye cyane, ndaje tunayahereho ayo makuru ko ni breaking news zo muri uyu mugoroba kabisa. Amwe mu makuru navuga ko ari amakuru akomeye cyane ari kuvugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nitwa Pacifique nkuko wari ubivuze, hanyuma rero unyemerere ngiye mbanze nkwite zino update mu minota itarenze 10 gusa, hanyuma tuhite twinjira mu ubwo busesenguzi bw'ayo makuru y'uyu mugabo wagizwe umwere, bakaba bamugize umwere nyine kandi ashinzwa ibyaha bikomeye cyane birimo gupfobya genocide. Hanyuma unyemerere rero ngiye nyatangirire mu gihugu cy'u Burundi. Nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi, umuyobozi udakemangwa, umuyobozi ukunda ibiryo n'ibijumba, ukunda amavoka n'imyumbati, amafi n'ibindi bigiye bitandukanye, gushishikariza n'abaturage be kubihinga kuko kuri we yumva bihagije. Uyu nguyu rero mu minsi ishije nigeze kubabwira yuko bigeze kumubaza ikibazo cy'indege aho igeze ikoreshwa, avuga yuko iyi ndege ngo kugezana n'ubu ikiri ku kibuga i Madrid. Ubu tuvugana rero mu gihugu cy'u Burundi niho habaye indiri y'ibikoresho by'imirwano cyangwa se by'ibikoresho nyine by'intambara by'umwihariko bya leta ya Kinshasa, aho rero zisigaye zibikwara ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Ni ikibuga kiri bumoso, bisa nk'aho ari ibibuga bibiri, kimwe kiriho ibyo bikoresho bya gisirikare by'indege ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biba bishaka gukoreshwa aho mu rugamba. Gusa kuri ubu amakuru mbazaniye nuko bino bikoresho biri kujya bihaguruka bikaza kurasa ku nyeshyamba za M23, bamaze kubifatira imyanzuro ikomeye cyane cyangwa se imyanzuro ikakaye yo ku rwego rwo hejuru cyane. Ushobora kwibaza ati niye myanzuro imeze ite, ihagaze ite, nkabigusobanurira neza cyane senke, kubera ko ubona yuko byamaze gufata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Izi nyeshyamba za 23 zamaze kurakara ku rwego rwo hejuru cyane. Amwe mu makuru akomeye cyane mbazaniye ngira ngo mbasobanurire nuko nyuma y'ibitero byabayeho, navuga ko byari bitero karabutaka cyangwa se ibitero simusiga, byari bigamije kugabwa kuri M23, bitumye zino nyeshyamba za M23 zirakara ku rwego rwo hejuru cyane. None umugaba mukuru w'igisirikare cy'inyeshyamba za 23 nyakubahwa Afande Sultan Makenga amaze gutanga itegeko rikomeye cyane yuko Kinshasa niba idagaritse ibyo bitero bituruka mu gihugu cy'u Burundi, ubwo urumva yuko ni Tshisekedi niwo utenukoresha Evariste Ndayishimiye. Mbese Evariste Ndayishimiye ni wa muntu ukoreshwa na Felix Antoine Tshisekedi. Nigeze kubivugaho abantu mikumatingaho cyane, ndababwira ati mbona Tshisekedi ayobora Neva, abandi ati Neva ayobora Tshisekedi, ntitwabyumvikana. Ariko sisi drone ziri guturuka Gisangani cyangwa se ziri guturuka ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ibyo ngibyo reka tubirebere hamwe, mbondi kwanza bigenda bite kugira ngo Evariste Ndayishimiye yankire izi drone zijye zituruka mu gihugu ciwe zize kurasa kuri M23. Dore uko operation zimeze. Ni umugambi wateguwe ukanashyirwa mu bikorwa n'uwitwa Prime Niyongabo afatanyije n'uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu. Uyu nguyu kuri ubu uri gukorera muri Gisangani. Ubu tuvugana direct ni hari gusa operation ze n'ubundi cyangwa uko yapanze urugamba mbere ko bamuhindurira inshingano n'ubundi strategy yakoresheje nizo zigikoreshwa. Ni imigambi ye n'uwo bita Prime Niyongabo, kubera ko bemejanyije yuko indege zose z'intambara za drone zigomba kujyanwa hari i Bujumbura ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye. Hanyuma ngo bamwe bakajya batakira baturutse mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakataka baturutse muri Kongo, baturutse za Kisangani, bakataka M23 amajyepfo n'amajyaruguru, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, ngo baturutse ahantu hamwe. Gusa kubera yuko guturuka niba navuga iburasirazuba bwa M23 biragoranye, ariko guturuka mu majyepfo ya M23 birashoboka. Bamwe baturutse i Burundi, abandi bagaturuka Gisangani. Urumva bisa n'ibyoroshye. Yego, ahangaha rero ni Prime Niyongabo n'uwo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu babagize gutya nyine bagashaka kugambanira M23, bakabagabaho ibitero nk'ibyo ngibyo bitunguranye kugira ngo hicwe benshi muri M23 banabaca intege zo gufata umujyi wa Uvira. Ariko kuri ishuro izi nyeshyamba zikaba zamenya amakuru y'uburyo kibakoramo kugira ngo hirindwe ibyo bitero. N'ubundi navuga ko ari ibitero bitaba byoroshye abe na gatoya, biba bigomba kubagabwaho. Hanyuma rero bakabagize gute, babibonye bakabyirinda. Ibi bibaye mu gihe hamaze imisi abaho ibiganiro byahuzaga izi nyeshyamba ndetse n'iki gisirikare cya FDNB cy'u Burundi
hakaba rero hatabaye kumvikana bitewe nuko Prime Niyongabo atigeze ashyira mu bikorwa ibyo baganiriye, ahubwo akaba yarenze ku masezerano. Mbese bari batangiye kugera gute kugenda baganiraho nyine uburyo ki bashobora koroherana, hanyuma ibikorwa bya gisirikare bikagenda neza kandi ntawe ubangamiye undi. So dore amakuru rero ukuntu ameze, mbese n'uburyo ki maze kubikurikirana bitewe n'ibintu bibereye muri Kabwezi. Abasirikare bageze kuri 11 b'abasirikare b'u Burundi ngo bakaba bishwe n'abantu batazwi, bigakekwa ko ari abakomando ba M23. Ubu none ni breaking news kuko ni muri uyu mugoroba bibaye mu kanya gato saa moya. Ubwo narindi gukora amakuru, inkuru nayibonye nanakererewe kuyakora kubera iyi nkuru nari mbanje kwikurura mbanze menye neza niba iyi nkuru koko ari ya nyayo, pana bya bicupuri bijya bisohoka wenda umuntu agapfa no kubivuga atabirebyeho neza. Gusa iyo maze kuyikofirima kuko maze kuvugisha abantu bageze nko muri 2 mbandikira mbabaza amakuru bambwira neza cyane, bayampa idonido nyine y'ukuntu bihagaze. Amakuru mfite akomeye cyane rero ari kuvugwa hano muri buno burasirazuba, navuga ko inyeshyamba za 23 arizo zikoza akazi gakomeye cyane, by'umwihariko bakabatunguranye bagatungura iki gisirikare cy'u Burundi, bakata babarasa abageze kuri 10 n'abangaye bose bakabagize gute bahasize ubuzima. Dore ko operation ikozwe none angani za Sarambwe ni mu gicamusi kare, ubwo bagabwaga igitero mu gitondo ndetse nejo bagabwe ibitero by'amadoroni, hanyuma bimuka mu birindiro babivamo, baba bari hano Tema, bari mu Ngwengwe ndetse n'abana hano Kabwezi bavamo basa n'abakora police strategique, bisura inyuma gatoya kugira ngo haraswe bivera bitarimo abasirikare, hanyuma baza kugarukamo nyuma rero mu masaha mugoroba. None mu masaha mu gitondo rwazindutse ruhinanye, bongera bitabaza drone. Bamaze kwitabaza drone, M23 nanone isa n'icubyemo gakeya irituriza. Mu kanya gato rero operation zirakorwa ahagana ku isaha 5. Haraswamo abandi batari bakeya kuko abageze muri 6 basize ubuzima, nubwo bane ba M23 nabo bahaguye, abandi bakakomerekera. Amakuru mfite nakiriye none angaya breaking news, amakuru atari ivumbi, nuko habayeho icyo bita revenge cyase kwihorera ku nyeshyamba z'ama 23. Barihoreye none abageze kuri 11 bahasize ubuzima, basanga abandi bageze muri 6 kare bari bagize gute bari bahaguye. Ubwo bivuze ngo abantu 17 uyu munsi tayari bamaze kuva mu iyisi cyangwa se bamaze kwitaba Rurema. Ahangaha rero ndagira ngo mbabwize ukuri ko ibi bintu bikomeje gufata indi ntera, haba iki gisirikare cy'inyeshyamba cy'ama 23 nticyoroshye, ndetse n'iki gisirikare cya FDNB nacyo ntago cyoroshye habe na gatoya. Birumvikana rero ko ibintu bikomeje kugera bigira gute bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ahangaha rero biragaragara itsinzi ku nyeshyamba z'ama 23 n'itsinzi ku gisirikare cy'u Burundi mu buryo bumwe cyangwa se ubundi dushobora kubivuga uko ngo. So munyemerere ayo makuru tunayaveho, ahubwo tugaruka yitwa Shabunda. M23 iri gushaka kujya gufata agace ka Kamituga, ariko ibanje gufata satere ya Warungu neza. Sinzi ako kantu niba ukumvise. M23 irashaka gufata Shabunda inafate Kamituga, ariko irajya gufata Kamituga ibanje gufata Warungu centre, kandi biracyagoranye ku rwego rwo hejuru cyane. Biracyagoranye gufata Warungu, biragoranye cyane kubera ko haracyarimo inzitizi nyinshi cyane. Gusa andi makuru mbazaniye nuko Kamituga yo birashoboka ngo ko bamwe mu nyeshyamba z'ama 23 batangiye kujya gukorera y'ubutasi. So reka wenda iyo nkuru twe tuyicumbikiye aho tuze kuyisubukura amasaha mu gitondo mbasobanura uko bimeze, hanyuma ahubwo munyemerere mbihereye breaking news nanone ingezeho y'amakuru mashyashya. Amakuru ari kugenda avugwa y'ibintu by'urugamba rwamaze kuba rugira gute ruhina na rukomera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, dukurikije amakuru dufite n'uburyo nyine bihagaze muri aya masaha. Mutaramu kabisa ndabona ari kumpamagara, ariko naza kumuvugisha mu kanya gatoya nisoza aya makuru. Amakuru mfite rero ari kuvugwa muri bino bice, biragaragara ko byamaze guhindura isura. Nyaboneka Shabunda ishobora kuza gufatwa n'inyeshyamba z'ama 23 mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ese iraza gufatwa cyangwa se ibintu nyine biraza kuguma bihindure isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi? So amakuru yandi ifite, amwe mu makuru akomeye cyane ari kuvugwa no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru yo ku rugamba n'ubundi by'umwihariko uko bihagaze magingo aya ngaya. Amakuru nakiriye ya report ya Risasira Mageruwa nuko muri Masisi, ubwo tayari namaze kwinjira mu Kivu ruguru, muri Masisi habayeho ibitero bitunguranye ku nyeshyamba za M23. Gusa izi nyeshyamba ndababwiza ukuri ko zitajya zitungurwa n'ibitero, ahubwo iteka bahora biteguye aduyi, kuko ibirindiro babamo byose si byabo, ndetse n'ubwami barimo nubwo ari ubwaho bavuka
ariko bufite ba nyirabwo babuyoboye. Felix Antoine Tshisekedi n'ingabo ze ntago boroshye, ikindi bafatanyije na FDLR ndetse na Mai Mai, kiranga ibyo birumvikana neza cyane gatanu kuri gagenzi kako. Gusa ibi ngibi ntibuza n'ubundi utsinda gutsinda, kuko amwe makuru nakiriye report n'umundi arasobanura neza cyane ko izi nyeshyamba za 23 zibashije kugira gute guhagarika ibitero n'undi byari byabazwe kandi ibitero bikomeye cyane. So ngira ngo rero ni ibintu byumvikana neza cyane 5 bino bitero bisize ntacyo bifashe, by'umwarika yitwa Nyabyondo mu Kiyenwa ndetse naho bitakishebiri hano muri Masisi. So reka twinjire muri centre n'ubundi ya Warikare, indani kwa ndani havugwa mu runtu. Birakekwa ko ifu z'abasivile bageze kuri 2 zishwe, ariko bakekwa gukorana na FDLR bya hafi, ngo kandi akaba ari operation yakozwe n'iza Saramwe mu rwego rwo kujya baneka makuru mu ibanga rikomeye cyane, ngo bikaba rero byakozwe n'intasi zabo z'abasirikare zisanzwe zibarizwa muri territoire ya Warikare. Reka mukanya gato iyo nkuru nze nyikugezeho, hanyuma mukanya turanabasobanurira ibyo mu genocidaire mu gihe tuba twamaze kuza kwiga kubye warekuwe kabisa, wari bakekwaga ingenga bitekerezo